tuna hian Mizo Historia tui hming thang tak Fiara Tui tlo turin kan kalmeka maktak main Fiara Tui hi Farkawn khua le Vaphai khua aum tlat maya chu kan tlo ve don ani keni lam chuan khoi hinge dik zoka diklo zok ti kan soi theilawa kha kha chumi puilam ngai da ni mai sela ama sain Farkawn ram chung om Fiara Tui hi yan bel chiang ma sateang o kapula ding hi pu PC zir than puya Farkawn Heritage Preservation Society an chairman ania ami puinol puin kan ria thim thei dan tur chuan English ten in way wangin ria thim lo pal te kan om theia kan soi fianga Farkawn ram chunga pipu su nu hum hal tu pol zinga hum hal tu te zinga an chairman ania tuna hin hei helai muna minangkal pui theia kan lo khop maya chunga lom thu kan soi ani ti chuan soyang khan he Fiara Tui hi Mizo pipu te chun alare maya achan chu khochak lam hi kan pipu te thlang tlak na ani wangin su nu an nga Fiara Tui Chanchin te pona kina puzira hian min la khil fia tura te po nga ila chiang zokin uluk takin Heritage Preservation Society in Farkawn in an enkol ania ti chuan tlo tu po tam tak kan naya atlo po man la hetiang hi thang le thar te point kan la lut zel don ni poina hriata chu wangin kan channel thir tu te tan hlok na le in mit ti tlai tu le in beng ti war tu ni beisain helai muni kanan tlo ni ti min hria sak kanan du ani le kan kal chho zelanga hei ngo hi nuam hle maya apuzir hengte hi nang ma ni hum hal vek thauti nai mi kan society kan pol ho hum hal ni a thale mai ngo thel nuam khop maya hetiang tian tlanga kan lon chhawa kan chho a hian makdeu mai chu tlang sa taka kan lon chhawa motorin tu yelo om nol mai hi chu thil mak ve tak po ani na hriata elai hi Fiara Tui a hlut na tak te po ning kan hria tui na om lo na hmuna po tui na thar sar hrian tiang deuin tin Mizo hla po kan hla phu thiam me puro ku nga famta po in lamoi lung kuai tak mai kan zo tlang ram nuam chhor pil ru ni yang ti akhan Fiara Tui thiam kan don na anti te khan lung la ya kuai Mizo pi pu te nuna alom khop maya ai tiang hun dum tak mai kanan nei thei hi voina hian lom kan ti tak zet ani tian kan chawanga khi lai dewa khian Fiara Tui chu a omani hei Fiara Tui gate ta kanan luta hei hi I Farkawn Heritage Preservation Society na an lo siam ania hei an hum hal thakop maya uluk takin thing tuai that reng treng trong le thing thatak main he lai na chakla men lu na om dei maya tian kan koi thalea akania a Mizo rai hle men thil ti dan ni ai perek ta chon kin lo phaisela chu nang in an tron de chap se chu enge par de chak sela a Mizo le zul nge nga ti da kan sai tel de mai bokani tu na hian Fiara Tui mun chu kan lo thleng chho tareng maya helai hian Art and Culture Department Government of Mizoram in lungphun thatak mayan lo siama alom le maya hei puzir Fiara Tui Chanchin a hi mitam tak chuan Mizo thon thulama te po kan lo hreto in rin oma nanglia om chilin nia tin ahum hal tu in ni boka helai hi chiang deuh zokin minan hril theim Fiara Tui hi Chanchin anei ve nula mar jo Chanchin kan hriat tlang lon le nge mo tanga hi kan hriat chu ni ve deuh maya kan hriat angin Fiara hi mithai fani ti kan hraveka di sangkhat zasari somni borvel khan barmaram sei pui atangin anon chukla ta chonin hei henglai ram ka he tuna kanum na lai ram te hi lam sial mun ani a ti chon lam sial mun hi mun thuma oma tuna Fiara Tui omna hi lam sial mun pakhat zinga mi lo ni ta
ta chun kha a story te chu kan hreve kan a thon thu na tu ya zonga a hmuh chhuak a kan tiang chi te thang ho kha ani a te chuan helai fiara te an ron chu thak khan lam sial hmuna hian an ron oma te soita han kan kal lem lo lam sial puk kan ti te po kha lam sial ram hum chung ve ka mi ni ta chuan hei fiara thon thu nga kan hre dana chuanin ni e tuyan zonga hemi lam sial hmuna hian tui an zonga khami atui zon na lama khan an ni mei thai fa mi pa lo ni nen mei che tui choi na hmuna mi pa lo kal ve reng te kha mei thai fa akara in ti in tuyan zong kha ni a chun awa vel na rama helai kan chak hi satok tlang kan ti kha ni ta chuan satok tlang chaka kan tlang kan ti kham vele mai ta lam thalo te ni ta chun he helai hmuna hian tui kha helai kan hmu te lung ve kan ni ta chuanin helai kara hian hei tuna kan hmuang em hi chun ni lawa tun ma te chun hei la tlo po lo ni wang khanin la fai lova ti lung pui kar tang hian a chaka he han bi tai la helai hi te ten tui ta hi ron choket kan mai ni kha helai hian hmu chhuak ta a chung vel chu fiar tui kan hmu chhuak dan le thon thu alon ni na khan ni de ber mai soi tur chu tam khom mai chan china hi chuan ne khalai kan pot cha jok ang chenga nia fiar tui hi alar khop maya soyang khan chu ti ro le ro chuan mizo te hi thil chei chi kan chang kan na hian a ken tel ve te poni mai theya kan pi pu te su chei hi kan war khop maya amar ju thang lo thara zel te nam pui ho te hian a originality a hlut na lai zo ka ma ani phung pa ngai hi ati hlutu a hin an ngai ta tlat maya me mizo te point kan chom chho zel ni na riata tuna poi fiara tui kan an muta hei hi an kan pi le pu te un lai kan sim be na zut kha om don lo sim sim maya hei hi enge ati na chan lai kha ne sil fia thei chuna lo ma tang ni hei siang khanin helai mun hi heti hi ni ta hei hi heti kan hmuang hianin simena zut hi ania mi tam tak pon hian soi sel na sa khop maya a originality a hlutna ati hnia man tia chen chuanin kan soyang khan solai thasi ma sen ni na kan soyang khan khami hemi enge season sigle sa ruwa tui heng te wang hianin thil ti adang lam na sa thai em maya chung te wang chun hei ke mani nge kan society te por enge preservation ti ni ta kha khanin ari ral tur te khatiang thil la bo thau turang chi te khanga kan veng him te lau chung te chu lo ni ta hetinga simenan ti hi ne thil omang lo le moi lo chan te po chan rolin ti om tak ani na lai te po oma so yung khan hei achak lam khi ti ni a ru asura khami tui na chete tui pu thade wa a chil bo zo do na ni hemi leilung enge kan tiang ti hok kan ti te nol kan ti te bal kan ti te lei tha kan tiang chi ram ngo ni lei tha e be ma khang te kan a chil bo zo don tang ni kan thata heti nga kan ti mai hi alo ngai ta hai kan mana kan nu le kan pa kan ke ni a senior tak tak te nan lo buatsaih to ni a mar chu ti hian nei that takin vo in thleng heti ani awang hen atui te po hi kan la in thei zawk ni te pon alanga achung te ani awang chunin heti simena han siam hi ani de uber mai achiat le abo hlo pal wang zawk ani na lai omani chu nie dem hom lo na lai an nei vet lan mai katia elaya heritage and preservation society na elaya cement art and culture department tang ho te poni mai thaya anan siam hi lela ma chuan ni na china kan soi tong khan soil erosion kan ti leilung luang ral tur hian kan nei ru thil hlu tak tak te po lo chil theinian hria da wangin ti hian achung le bangten siam ani de bermaya achung taka khu chu in khoi chen tu lo achung khu chu original alania ani le atu hi kan zo le lok du chu athiang him viau vem ti te ate sin nei tem tiana in plak bor ngam ti te kalai kha min hri them atui hi ne hetia han en hen tu na pon han in chin tau la tui viau wang kan info
tui tha tui thiang lim oh ania a sample hi test na chu ka hriat china chuan kan nei lem lowa kan lo nei to po ni mai thei kan hriat phak chin la society ka hin man ve tak tak ma thil te polo mai theya a tui hi thiang lima a fi ma mi then ka tin dum rim chir rim anam ten tia a chung da chu arem chang khop mai dagina han innanga a te sarang khana hriat mai tur ngai taila nam nge nam lo te chu han tia chu hangin kan hum hal tha boka a thiang hlim a in tla khop mai alo hum hle mai helai muna hian mak ve de mai chu sayang khan nia abula hian luikor a ombok si lowa tian lung om chho top mai ania tian tuihna lo chuak top mai la hian amakang reng khop maya i achakai jon ngo te chu oma ei tian trantlang nuaya tian phar thla ni maya e tui khu dang po aum chuang lo ti hian ngoi na hual vel tuk ta hian fiara khan tuya han munol maya amakle maya tin ain to ten kan la in lo kan in do na kai ni pun a hon po kan hon do nian phal tura kan ngaya e kan chung te in ve tan te po kan it le maya e theini se chu kan channel min en sak tu te in tir che po kan sak le maya mineral water aya tui zo ka don tlan maya la hian a thap ka ken tia tui thap ka mai ha ti dam song mai an in don ania nuam don hle maya he tiang mun hlutak mai Farkawn Heritage Preservation Society na an lo hum hal hi alomom tak zeta zoram mi puida hriata po Mizo Official Channel kaltlang pon lom thu kan soidua atan culture department te po in kan ngen pui du chu tourism thleng pon hi ro se amun mar hrim te en kola lo hau taka hetiang khomal ringot tan chuan hau tak na chin na theya a theihna zon a hian pui theini sela nakin zela thang le tharte tourism ma kan son tu dona transportation ma kan son zel dona tuna phei chuan internet khoya po kan leklam vek to kan selek vek to a chu wangin helai mun hi mun tur tak mai alani wangin helai Farkawn ina Heritage Preservation Society na anhum hal trau lai hi aven pui tu le amason zonga ti thang tu anni kan du sak tak zeta kan an ngen sak tak me wani ti kha kan soi ve du boka ti chuan puzir nge soi du dang khalai fiara chungchang bi kan nge soi du dang teila nem tin hemi in song pol dang e nge khalai bi ka khan min zo ta ka chu ne fiara tui chungchang i soi tur tam taka oma ma se soi vek sen pon ni lawa akan soi du mai mai chu ne kan hriat angin hei tun lai ya thil hlu te kan pi le pu te su hnu mun hlui kan cheng chi te hi tun ma chuanin hlut ani ngai lem lova hei tun thang thar chowa hian zirna wang te le eng mo tangin kan pi pu su hnu mun hlui ang chi ho kan historical place kan cheng chi te ngai hlut te lo ni chhota a chung te wang chuan hei Farkawn a te po college atang te university adventure le eng pol sang te mun lui tlo in non kal na sa thin maya chulai chun mun dang kan nei ate chu soi atul lovanga ma ro chu fiara tui bi ka kan soi du pagat chu ne fiara tui hi hetian en chun hei simple ve tak be ne thil ro pui tak poni lem lo hei amun lui ka amun ma te gan ena heng te ni amaro chu mi then khat hianin fiara tui omna chungchang a location chungchang a hian inhnialna te an nei thina chulai chuanin hmun danga te po omangin lo soi ve a akhalai te khat chu ke ni hianin vasoi lo maila mi ngai dan min ngai dan nei kha chun an ngai dan ani te maya chulai ka soi du lai ta ka chu thang thar college no pangte le mi thiam heng ho hianin fiara tui omna chungchang hi document te hi ron chui sela document te min location an chui don chuanin documents omanga mizoina kan documents pe mo te chu hla thu te lo nia ziaka da hi kan nei thalo ema oral mo written document kan nei lawa oral in kha chon tongka thon thu in silang chi kal je la hi kan document in tlak pol tak te nia
tin chu lo po chon hla thu te lo ni vele ta a chung te chu hei fiara tui Farkawn Mizoramah Fiara Tui a hianin chung te chu ai hnuk lut veka mun than khata sei te chu tun lai thang thar le zol pe ni tu na kum som thum panga tanga somlin karvel kan ne mun danga oman sei te chu man ni lo kan siat ve khan ne so yang kan fiara te chu non chu thlan te chu edi sang khat ja sari som ni tanga non chu khade ya lam sial mun ne helai he lam sial mun ne fiara tui om na chu lam sial mun ne lam sial mun hi mun danga om ve mi lo ne chu document rin tlak po tak pakatan ne a chung ve te chu ne ya chu wangin kan sei du lai ta ka chu mi rama mi khuwa vom ve te kha ani lawe lam pang le te chu ka sei chung lawa kan sei du chu thang thar lung fing te hian doctorate PhD na tan te po kan story kan mizo story te nge modern ron mang du nga chu wangin a om ang zo ke chu lai chu han en reng rengin a om ang zo ke ti lo hian document hi chui sela facts and figure mo ani na tak hi ron chui chuak sela lakin zela tan po chu wangin Farkawn Fiara Tui te po hi hetien en chuna om ang lo lung hei cement mo cement na ti chu te an te mar chu ka kan sei tong khang khalai kha chu tong ta sela a om na hi ading nge diglo ti hi ron proof ro sa document mangin ti lai te kha kan sei mai mai do alo le mai ni e hei ni e Fiara Tui kan pu fiara ni to mai anga I helai hi lam sial mun ania puzir soyang khan lam sial mun a hian fiara te hian kai tha ningai turin an soya adikanga history ani towa kan mithiam te thang tharen lo chuak zela kan request du chu puzira soyang khan helai mun hi zirchian tham atlinga tin mun manu em maya khual jinbi te tan po to man la tak mai nia khi lai te ken waiting set te po ma ha hi dang song mai ni te pon hria ta kholum lai poin cholnan tak te po nuam ngut tinarin oma tin ni e soyang khan ming thang tak mai ni wangin mundanga te po ve soi te po nom ve thina khalai kha chu thang le thar thiam na jok ten thia mi thiam jok ten in daron zir chuak so zel tura ngai la thil re chu a hlut na chu originality ni ma sela a originality kha bo si chuan a hlut na chewek thaya chu wangin he tin ti po hi thilom lo tak po ning ka kha chung ho lo mai kai chu hei vo thiat tai lo chu original kha lo lang le don ni maya amaro chu lungte ron luminan class na kina chu na no vek dona chu wangin helai tak po hi le lama chuan he tin ti po hi thang le thar te tan kong in lo sil te po ni na lai te po ve tho maya ka tia alo mang reng khop pin kan ria kalai kan soi tel duwa ne helai hin clear and cheerila kan ding lo kanga Fiara Tui hei hi department director art and culture department government of Mizoram ina an phun ania Fiara Tui intia kan siar rim manga zofa te lung lai lu tu Fiara Tui hi art and culture department government of Mizoram chuan Mizoram ancient monument and archaeological sites and remains act 2001 sang hi pakhat nuaya state protection site a apuanga tupo khoi mel hem le ti chia chu thathum lung in tan le cheng sanga choiti ra hrem thei anni director art and culture department government of Mizoram hong tu poigan share telange van hela pachu IAS chief secretary government of Mizoram constructed under 12 finance commission 4 December 2009 ania hey art and culture department an lo hum hal le maya heritage preservation society Farkawn changan nilawa hela hian hei archaeological sites and remains act 2001 noya state protection site apuang mi mai ni helai hmuna hi ati chingpen a khoi chiale ti chingpen an omani chuan ti mel hem le ti chian omani chuan a hremna penalty poi sang khop maya thathum lungin tan le cheng sanga choi thei ni wang mai ni helai hian cheng tak mai na lo om wang maya chu wangin hei helai mun hi a hlutak zetani ti kha alang chiang reng maya laya uluk takin lung
sang that le rinom tlek tlok tak mai lo phuna hian le lama chuan Fiara Tui hi Art and Culture Department point an hlutani ti lai kha alang chianga soi vak ngai lawin comment vak ngai lawin an pomani ti kha a chiang reng mai ti kha kan soitel ve du zok ani chone la hian kan kal le lokanga Fiara Tui ti bokania helai hi Fiara Tui he mun hi Art and Culture Department chuan MASRX sang ni pakhat manga State Protected Monument ta puan ania khoi chiat le ti melhem chu cheng sang thum choi le thathum lungin tan thei ani constructed under 13 Finance Commission Director 2012 an tia helai po hian sang thum te an ti sualama helai hi cheng sang thum an tia helai te ai nang reng tho ni cheng sanga ti tur zo ka ni sang thum hi helai hian monument lungphun ti mai la monument te ga lungphun ani mai chin chi ana lung khalai kha Art and Culture hian uluk tak main panin lo siama anhum hal hle ani chuba ka helai Farkawn Heritage and Preservation Society in uluk takin enkol bokai helai takhi Fiara Tui chu nia helai mun hi helai nuai hi tran tlang kal zel nia la in satrok tlang oma chumin huai chu ne la hian ei oyom thilo oyom tak poni ina riat lo ani tlang kal thagen ama kang reng hle maya om dan hi tiana oma thing mun ania ti mayang thing mun ania tain tui lo om ve mot mai ni chu Fiara hian han mu chhuak ni ngai turania thil mak tak zong ani thing mun pakhata naran mu turom box si lawa enge lui luang ron khoya moron sik chhuak enge mo atui nam tak ngel po mu turom lawa anan elai te po an en kolvel po in chulai chu kan soi dualai muna hian nei Fiara Tui tui tak mai kan indo na ne kai ni pon hin pusira tling de rengam mi ti hian tling deng thal lai pon a tling reng thawa makhle mai ni la hi reng mai ni noi kuin mu thei ve ka nga kan cameraman to khan mu thei ka ri an noi lei khumo kho alang thei ve ka ki lai en te la ki lung kar ani lung sam pom ki mi noi tang ke de ron ru ta ni maya kha soyang khan hei kamo sim lo te la chuan fura hei abo vek don originality kan du lo ta original kan lost thei tlat hemi hian helai achungan siam le bangan siam te hian originality bo tu rakha an veng ve ni an preserve an vong him bani chu bera a lela ma chu na lukhop maya originality kan la be sei fo ani chuan helai achunga hian zukda kula original chu lo lang chiang he ron ti kha alang reng maya aro pui khop maya cái này pon kan in khal don ania Fiara Tui in dam mana Fiara Tui kan in ve don ania sayang kan puro ku ngate min ti kha chuka Fiara Tui thiang kan don na ti in kan zo tlang ram nuam alo fak ma thon lawa chu wangin mun nuam tak mai ngoi na hual vel kara Art and Culture le Farkawn Heritage Preservation Society tena ro manan lo siam hi alomon tak zetan lo hum hal hi ti khak kan soitel du ani ole Mizo Official Channel khi tu le ngai thatu zong zong te in zawai chunga kan loma heng pi pu su nu kanon ti chuana chan po hi helai mun thleng ve theilo har sat na wange mo enga mo thil na tu na wang te le motor chuan lei theilo na wang te po in Mizoram kho chak to pom ani ve wangin kan pi pu te mun hluit kan to ve ram ti min lo riat sak kan duwa in lok pui ngai kan an be se ya Fiara Tui Farkawn atanga kilometer ruk vela ngai chu ani te kan sai duwa in zawai chunga kan loma in lok pui ngai kan be se du sakna kan hlana cheu
ole Farkawn khu huam chung Fiara Tui chu kan bel chiang zo chia tuna chuan Vaphai ram chung Fiara Tui kan bel chiang ve thung don ani in ngai dan te le in hmuh dan te comment lama ron thai lang te lula alomum hleang Mizo Official Channel thir tu le ngai thatu zong zong te si bai vek ule hei tuna hian Vaphai khua Vaphai ram chunga kan oma helai hmuna hian hei Mizo pi pu te su nu poimo tak te jing ami Fiara Tui Vaphairamah Fiara Tui omna kan oma hei kabula hian puchinga oma ani hi heritage lampang history lampang mi tui em mai alo ni a tiang minang kalpui thei kan lom le maya kapu hian he lai Fiara Tui om dan chung chang te poi minan sil don ani soita gang khan Farkawn rama son Fiara Tui a om boka tin he lai Vaphairamah hin alo om boka adik lo chu keinin kan khelawa he kan channel min thlir tu ten he lai a om dan te adik zo ka chu in thatu zo ka kanan ngaya kenin comment vak ngai na kan khelawa adik nge yem ti kan hriat lo wangin thlir tu te ngai dan a kha ka chu in natani ti min hriat sak kan du ani o puching chi bai le kan lom le maya hun tha tak mai min siam sakai minang kalpui wanga helai Fiara Tui in hmuh chhuah dan te engtin nge helai Chanchin a hi a history ang khamin an sil thei chuna lom ngatang alom hle mai hei Fiara Tui Chanchin hi ka the thu vak lowa Vaphai kom na la rei lowa amara chu kan lal te la upa senior te ka kom ve thina wang hian helai Fiara Tui chung chang thu hi an hmuh chhuah hun lai tak hi ro chu soi thei an om lova a rei chu rei viau to ani karinga tin Fiara hi sial lam atangin an ron thlang tla a ti chuan tuna thlang tla mol kan ti hmun a khuan an oma khumi hmun atang khuan ani me thai fa na na chon tui choi tur te a chan ve thin lo wangin tui ngo chunga azong ta a ti chuan hemi hi a hmuh chhuah ta ga chuan voini thlengin Fiara Tui ti ming alo puta a an hmuh chhuah na hun tak hi akum hi sei thei anom me lo ni in ka hria ka kom te jinga chuan a rei ro chu a rei to vio kum som kwa borvel to hi chu ni ome ani takchu ani le lai hian kan muang deuh hian lai hian Fiara Tui tian lo kek maya a zo po zau chi lova I hei hi fur tui vela te aron lian ve thinem entin nge ten om pa ngai na om reng nge anu ve thinem ti te kalai khamin sil them ni hei he tireng hi ni maya fura po hen atam chuang lo thala po hen tireng tho hi nia tun ma chuan a chin na bik lung killi nei inchir ku vela cha oma chu hei kan ti bo zo ta ni te poina langa chu tiang chu om dan ani yatin a chevel hi lung lian pui a khain khat tlat ania thing lian pui ngom hun ania ramboe wang khan sipain anti chereu tir ta feka lung te poi hei alian pani ba khi chu khoirem ti to lo nia chu tiang chu adin mun nia fura po hei a hian alian chuang lawa thala po hei a hian akam chuang lawa hu ti lai khwan khotlang tuin tur amo khwan ta tanga pu thlai kan la nge a om reng ani ngain ani takchu alom hle mai ni hei helai hi Fiara Tui anti Vaphai Fiara Tui chu ni a tui po kanina vote tui khop maya hei helai hin lung lian pui mai fit som pani bial borvel tur lo oma ta chu nei tourist atlo tu te nan ming te pon ziak na sak khop maya lungai nan khera o rang de chuk mai ni helai hi Vaphai we meten le Vaphai khotlang in uluk takin an enkol lani a helai mun ming thang tak mai akan angkal thei lo mom kan ti a soita gang khan nia puchinga soi ang khan helai hi ahun tak hriat lei thei ani tawa history hun liam to thil malai pi pu te hun ani to wangina kum hriat hi ma har le maya engpo ni sela thei to pin man la a ahum hal na konga kan zo le du lok se puching mo khimi khi lại khian tran tang om ta te ro to lur ta hemi
fiara tui nar o mangchi tui an enge mo korremo enge khating ha a min in riem lo anh em hay lại chầu rong bên vắt char vek to china lùi nar tui lo put khak tu rom men mu tu rom lo ra o theihna ron chhuak to palung pui hnuai ron chhuak top maya thala po akang mi lo tinan mo ani le enjoy ngai khot tlang tha rum zo lai hi chon every tha te chen choi kan choi je je lo chhot rang kai hle mai fiara tui Vaphai chen an lo choi ania hei a zo chu zau ho lo ma ro chu akang me lo wang akang lo wangin tihan tlemin i Vaphai khu atanga kilometer khat aina thui deuh thret ning kan ria chulai vel om chu nia ta chuan tuian va choi thin ani thal va ek cha tak tak a chuan o alom hle mai kha kha helai fiara tui chanchin bi ka chu lo ni ta sela helai mun hi Vaphai po khotlang point uluk takin an chei bol an en kola kan ro hlu tak te po kan ro hlu tak te po ala ni ngai yang ti po arin omani helai hian pheile lokila na kan sei bel le du lok chu ang lo akum ka sei kha ka ti sualang Vaphai khu po hen kumza ating dai to i arei thua chung kumza somli vela ni karing i karin thuania amar chu senior zaw le upazaw te le kanlal te point ahun an mu chu hun tak an soi thei lo wangin ani o me ti hirina kala tin i agriculture department hian chei deu an ron te thina chu tha kan te lawa original deu nge hian om sela khi khing teng te po khi mian sak ti lai khi nge tun lai taka chei kha tha kan ti lem lawa chu om je deu ni ani khop mai ni originality hi kan ngai sang to athang le thar te po in Vaphai chen chayan lo ti chi alawa Farkawn lama ero ngai dan dang oma hatia omje chuan originality hi bo thaya tina chungan lo siam ve thunga kha khan din mun ania puchinga hian emu pilung phun na lo oma elai hi kanan phayanga fiara chanchin tlem te lo injia ka heng te poimen sir saksela Khawnge mi ming thang fiara tui fiara hi siala matangin thang atla a tran bul lam sial khuwa a om fiara farha tui chang thei lo chuan he tui hi a hmuh a chin bo thin tuya tuina men ka choi ngai lo trana luang chhuak fiara tui ka choi ngai ti in man lai dal nu te point an lo cham chok to ta hian fiara tui ni na hla an phu chhuak chu chaka turni a chhuak fiara tui le kan ru na chun tai ni eng le fiara tui man chun ki ri na choi ti ani lam sial ko daya aluang helai hi kan soita kan fiara lung Vaphai MUP unit na November ni som panga sang ni soma an phun kha alo ni lai mun hlutak mai MUP te bransway meten an lo hum hali ro pui kan titak zeta lon chunga long thu kan soya hi min kal pui wang tu puchinga chunga kan lom tak zeta ti ka kan soi du kha tizong kha helai Vaphai Fiara Tui big special report ang rang dewa kan channel min en saktu te min lo ngai thak saktu te ta na kanon chhop chu thei te chu ni a dik zok le zok lo kenin kan soi don lova ngai dan po siam thiam har kan ti chu ti ru la ro chuan helai tangin a dik zok tu ra chu thir tu ta ngai dan ai ngat sela ti kha anu kan kha range